a sada slijede nove mjere za Uskrs. Što se tucanja s jajima tiče, to moraju biti dezinficirana jaja koje su Capakova jaja tretirala. Svako jaje mora biti u posebnoj košarici i pridržavati se socijalne distance. Svako pojedino jaje mora biti cijepljeno sa 2 doze. I to s pravim cjepivom, a ne onim s kojim su se cijepili Njonjo, Plenki i Beroš. Tucate se sami i to ovako. Zašto sami? Jer vas mi tucamo zadnjih godinu dana, tucamo ugostitelje, kulturnjake, zabavno izvođačku industriju i sve ostale koji postoje. I to toliko očito vas tucamo da vam to još i podcrtamo nakon tucanja. Jaje kad se razbije, ljuske se ne otvaraju jer je i jaje u lockdownu. Dakle, jaja možete konzumirati samo u ljusci i to s maskicom, s time da jaje mora imati maskicu. I da ne zaboravim, djeco, ništa od čokoladnih jaja ove godine, ali ne zato jer ćemo od plaće vaših roditelja otplatiti naše dugove, nego zato jer je uskršnji zeko u ćeliji prošeto se Zagrebom bez maske.